أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكو براين مسلمان قي قادر بلن صلاة رحمة وبركة خد تعالى لسر موا حمي مسلمان أهل إيمان بم هر وصار رب عالمي خير وخوشيا دين إيمان تيك بارا حمو إنسانيتي لسر مجاري لوان دمين داوي از دخوازم بچند دقا بعثا هن نخوشين جواکی بکم کو چما جواکا مدا ظلم و زورداری و نخوشی جبوش چه هیه و سدم چی انسان ظلمه دکه و چما ظلم تکرنه هلبت ایرو هر کس ج ظلمه گلو گازنان دکه و تو کسی که چاره کی ج مثلا به پیشی لگرتنا ظلمه را ناوینه جبر و هلبت ام نکارن دا کبن کرایا دسالتداری و روشلاتا ناوین و ام بویژن مثل اقتدارا لیم دخوازن به چند دقا بحثا ظلمه بکن پیشی دبی هون باش گوداری بکه رجا من هیویا مجوه و هون بنیبان ویدیو مش شروع بنویسین گلو اوا آها بوی شکل و شیوه هانی بوی سیستم هانی مروف ویدیو چک کو آیت و حدیثا پیشی و بکو هونج ببینه امج ببینه به هفرا بخوین احوا چیتره یانجی ام بویژن بیکو آیت و حدیثا نشان بده به بر کامرای و بخوا بخوین و بیکو نشان و بده کشان چیترش مرا بویژن ام رجا ما هیویا مجوه اوا یا چما ظلم تکرنه و کسی ظلمه دکه گلوزانı zulmedik kine o çend cüre zulmü yani sepers çima zulüm tekrini zulmedik kine o çend cüre zulmü hene o Xwedê Teala ça basa zalim o zordara kiriye divê em pêşî bizanim gelê xweş ku birayên biromet kesê ku zulmê dike heq û mafê xwe li gora ku jê re hatî kişkirinê nas nakin ji heqê xwe derbas dibe ji sînorê heqê xwe derbas dibe lewra heq hiqûq û maf gava Xwedê Teala em xuliqandine xulqiyeta me de Xwedê bicî kirî heq û mafê tu kesekî ji ê kesê zêdetir nene ez Xwediyê çi mafê bim di dunyayê de yekî Afriqî yekî Rûsî yekî Amerîkî yekî Çînî em wek mirov di nasnama mirovêtî de em giş Xwedî hemû mafê ne lê mixabin Xwedê Teala hem teqwedarî di nefsa me de bicî kirî hem jî ficûr bicî kirî yani gunehkarî em dikarin terefê xwe yê qenc û baş teqwedariyê li gora qanûn û nîzama Xwedê danîye em dikarin wî terefê xwe ê mirovê pêş da bibin li gorê fitreta xwe te bigerin em hedê xwe jî nas dikin sînorê xwe jî nas dikin hevalê xwe jî nas dikin lê hinî cara jî heye însan naxwaze ked û emegê nîşan bide tim dixwaze li ser pişta xelkê xwîdana xelkê xwîna xelkê jiyana xwe bidomîne ji hedê xwe derbas dibe li gora fitreta xwe tev nagere li gora mîzac û terkîba ku Xwedê ew çêkirî wisa tev nagere dixwaze terefê xwe yê neyînî ê ficûrê ê gunekariyê derxe pêş wî dike rêberê xwe yanê du rê ye ya tu yê ya mirov em bivê Qur'ana pîroz dike rêber heyat û jiyana xwe li gora Qur'anê tenzîm û tukûz dike terefê xwe teqwedarî derdixe pêş yan jî meriv vê Qur'ana hene jiyana xwe derdixe datîne vira başgo dike merû nefsa xwe şeytanê xwe derdixe pêş wê şaxê merû terefê xwe gunekarî derdixe pêş loma merû zulmê dike yani bi Kurd û Kurmanciyê însan heqiyê li gora Xwedê nas nake li gora hewa û hewesiyê nefs û şeytanê xwe nas dike loma zulmê dike însan dibe ku însan hay ji Qur'anê tu nebe dîndar nebijî Müslüman nebijî li di fitreta însan Xwedê Teala heq û hiqûq û rastî û vicdan bicî kirî
gelek insanê ne Müslüman henin, di gel ku ne Müslüman jî li kirinê wan efalê wan kirinê İslamî ne. Yani li gora rêbazê Qur'anê ne. Ji ber vêya kesê ku zulmê dike carekî em bizanibin heq û hiqûq li gora vicdanên xwe, li gora pîvanê Rebbil Alemîn nas nakin, nefs û şeytanê xwe kirin îlayê xwe, loma zulmê dikin. Kesê zalim were. Yek êdda zalim kî ne? Ez jî dikarim zalim bim, tu jî dikare zalim be. İnsanê ji rêzê dikare zulmê bike û insanê şah û paşa kesê destseladar jî dikare zulmê bike. Lê dema merû li wehya Xwedê dinêre bi piranî Xwedê Teala behsa kesê destseladar dike. Helbet qanûnê Xwedê Teala ji şexsa bigire heta serok dewleta şah û paşa ji gişara derbas dibe. Bêje ez zulma ku ez li mala xwe dikim, malbata xwe dikim, yan jî li birav cîranê xwe dikim. O zulma ku destheladarekî dike, şah û paşa û mîr û axakî bike, pir nabera me û wan da firqeyê. Helbet zulme, yani zulm yani firq nake, lê zulma zêde heye, zulma em bê kêm heye. Bêje em bi piranî em însan ji zulma destheladara em gilûgazin dikin, şah û paşa zalimin, bi taybet û kesê ku xelkê wan Müslüman e, şah û paşayê wan tu carî li gora heq û hiqûqê tev negeriyane. Mixabin di dîrokê de jûhabî hinek bên demên taybet hebûne, însanê baş û qenc û xelîfe û sultanên baş hebûne, lê bi piranî zulma dîkirinê. Bêje Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje ev zulmû dibe zulûmatun yewmil qiyameti dibe. Dibe zulûmat roja qiyameti. Roja qiyameti kesê ku li vê dunê zulm hakiribe, li hedê xwe derketibe, hedê cîranê xwe heq û hiqûqê cîranê xwe pê kiribe, enwaê zulmê em ê behsa bike. Dibe roja qiyameti ji wî re tarîtîye. Her wisa Xwedê Teala di Qur'ana pîroza dibêje İnne Allahe bêguman Xwedê Teala sûre evê de dibêje İnne Allahe Xwedê Teala dibe la yuhibbu zalimîn. Xwedê Teala ji zaliman hez nake. Yani gelekî ayet û evên derheqê zulmê de henin, ji bo xatirê ku em bê ayet zêde dirêj nevin, sohbet zêde dirêj nevin, em bi kurtasî dixwaze behs bikin. Ez ê carna xwe nîşan bidim, carna xwe nîşan nedim û carna jî ez ê ayetê nîşan bidim, hedîsa nîşan bidim, li gor wî em bi hev re vê dewam bikin. Ez ê li bira xwe rakim, Pêxember aleyhissalatu vesselam di hedîsekî xwe de Enes binî Malik jê rivayet kiriye. An Enes'in binî Malik radiyallahu anhu, Enes binî Malik Xwedê jê razı batî rivayet kirinî, qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gol ev zulmu thelâthetun, go zulm sê cure ne, sê beş in. Fe zulmun la yaghfiruhullah, curekî zulmê heye Xwedê Teala tu carî wî naxefirîne, yani lê nabore. Ve zulmun yaghfiruhu, o curekî zulmê jî heye Xwedê Teala wê dixefirîne, lê dibore û efû dike. Ve zulmun êsisya qismê ise zulmê la yetruku, Xwedê Teala tu carî wî bicî nayê, terk nake heta hesabê wî nepirse. Vêje Xwedê Teala Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem tarîfa wî dike. Fe emme zulmu lezî la yaghfiruhullah, zulma ku Xwedê Teala tu carî wî naxefirîne, fe şirku, ew şirk e. Ev zulma hanêna şirkekî mezin e û zulmekî mezin e ku mirov Xwedê re şirîk çê dike. Lewra Xwedê Teala dibêje inne şirke le zulmun azîm, sûrê Beqere da, sûrê Lokman da dibêje bêguman şirk zulmeka mezin e. Ev şirka hanêna şirka di navbera mereva û li dijî Xwedayê mereva ye. Şirk tu carî Xwedê Teala nabihîre bi şertê efûkirinê, bi şertê tobekirinê. Kesê ku tobe bike, Xwedê Teala her kesê dibir, bibir dibihîre, yani efû bike dike.
لی دسری همو ظلم هری مزن او کو مرو شریکش خود را چه دکه دوردا گوا املویا مزده که خود تعالی لسر به مجاره امی آیت الور بهلن امی ورن لسر مثلا شرکه مزه بکن بالا خوابده خود تعالی دستوری نساء آیت 48 دبیجه بگمان ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما دوی بگمان خود تعالی تجاری گوا شرک جرا ور چیکنی عفوناک جبیلی شرکی خود تعالی که بخوازد کار عفو بگه یعنی کسی گوشتریش خود را چیکن تجاری خود تعالی بی توبه وی ام ببیجی چوا ناکه و عفو ناکه کسی کو شریکش خود را چه دکه هوا رو هفشکش خود را چه دکه او گناه کی مزن دکه سبب کو افترا دکه خود تعالی اوا سوره نساء آیت 48 چوا موجود دوینم ها دبردا گوا اف شرکه هاننا ظلم هاننا کو تو همبر ربی خودت کبه تو حواله ربی خورا هوگرا حوالا هفشکا چه دکه تو ام ببی دست هلاداریا ربی خو نعمت و خیر و خوشا ربی خو تو به عبدی ورا پاور دکه ابدا خودی بیا عفو نکن جاره تو دکار شیخی خواهده که شرکی خواهده جاره تو دکار ولی که تک شرکی خواهده بری پوت و سنم و ام بی کبر و دارو برد که شرکی خواهده لگورا دمه زمان زمین تی گوهرتن تفهم کن خود تعالی بیاد به حدیث گو باز دکه دمه کسی کو شریکش خواهده را چه که ظلم که مزنه ابدا خود تعالی و کسی عفو نکن آدو داج شرکی جبه مثلا هننا ام چیز فهمد که شرکا خبر خود تعالی وان کسا به توبه قبول نک آدو دا کسی کو ظلمه بکه شریکش خود را چه که ظلمه بکه خود تعالی عملی وان پوچو بطال دکه عملی وان خود تعالی در سوره زمر آیت 150 داده بیجه ولقد اوحی الیک و الى الذین من قبلک پیغمبر علیه السلام داده بیجه بگمان وحی جتارا حاتی کرنه او جیگی بیویا تر یعنی پیغمبر پیشیا تر جی وحی حاتی کرنه چه وحی حاتی کرنه لئن اشرکتش پیغمبر دبی اگر تو خودی را شریکا چه که لیحبطن عملوک دی عملت پوچو بطال بوجه هر ولتکونن من الخاسرین تو بو جیگین کو زرار کرنه دبر دا گوان بالا خود دینه خود تعالی خطاب خود تعالی جسروک و سرور را پیشیش پیغمبر رای پیشی ج پیغمبر رای دبی تجاری مرو شریکش خود را چه نکه شرکا دو الوهیت خود دایه شرکا دروبوبیت خود دا و شرکا چه لبر قانون خود تعالی چه تیشیرینی اگر تو مسلمان به دبی تشتی ریبازا جیانا ته کرش بکه قانون قرآن به گاوا قانون قرآن پرنسیب قرآن ریبازا جیانا ته گوره بیا تنظیم و تکوز نه کرنه تل همبر بیا قانون کی دن درخینه لوی قانون ولت خو ملت خو اداره که دین تجی ای ملت تجی او قانون کو ته درخستی تشریک تو بی تشرک قانون خو دره چکری تا قانون خواهده لیجی هشتی هن قانون کو جو قرآن اسلام ده بکری تاتی تو لگود استثمار دکه لگوروی تایف دیگرش با برجودی خواه سیاسی و شخصی و جواکی لی بپرانه تو قانون و ام به سیستمی کو لایق و سکولر ایگو تا چیگی تو ام به حکم دکه تا قانون خواهده را شرک چیکر تاش قانون خواهده را ام به ویژن اوك شيء إن الحكم إلى الله إلا لله خد تعالى ده حكم تاني خد تعالى إنسان دبيجي ديني مجهية اللي قانونا ما بقانون بشري أبا خد خابينه واجد خابينه ديني مرا دينه دين جامعة تاني دانن ده مزجبت دانن دين ده مزجبت ده كولان ده جبل ولاتك قانونا وي ولاتي شب ديني وي ولاتي أو ملتك وي قانوني به
bi sed û sed bawer bike, şoreşgeriya wî bike, qalemşoriya wî bike, ji bo qanûna biparêze, ew kesana ne müşrik e, ne Müslüman e, ew kesana ne müminin, ew kesana müşrik in. Boja bala xwe dayê, kesê ku şirîka ji Xwedê re çêke, çawa dibe, em bibêjin, emelî betal dibe û her wisa di axireta digere dibe ji kesê zirarker, Xwedê ji pêxembera dibêje. Ev cure zulma hanena, merû bê tobe bimbire, ebeden Xwedê Teala meriva efû nake. Ve emma zulmü lezî yexfîruhu, vêje ew zulma ku Xwedê Teala diğefirîne, efû dike, mere zulm kirî, fe zulmul ibadî enfusehum fîmâ beynehum ve beyne rabbihim. Dibêje zulma ku beşa duda ji zulmê, beşa yekem a şirk e, beşa duda ji zulmê, zulma ku Xwedê diğefirîne, zulma ku abd li nefsa xwe dike di navbera wî Rebbê wî daye. Mesela em bibêjin dilê jî xwe qersî dike, gunah dike, gunê ku xasê bi wî ye, ne ku têkilî bi şexsekî axir vajî heye, ne ku ter diziya xelkê dike, ter malê xelkê dike, xwe tişkî dirêne. Mêrek em bibêjin direva dike, direva xwe ra dike, boxtana nakistê xwe, bi xwe li şexsê xwe direva dike. Em bibê hinekî gunê, em bibêjin guneha dike ku tenê şexsî wî girê dide. Ev zulma hanena, însan li nefsa xwe dike, di navbera me û Rebbê me re daye, li gora meşiyet û em bibêjin îrada Xwedê Teala'yê bixwaze, Xwedê li efû dike, nexwaze Xwedê efû nake. Havayê duda. Êsusiya ve emma zulmü lezî la yetrukuhu Allahu, ew zulma ku Xwedê Teala, ve emma zulmü lezî la yetrukuhu Allahu, ew zulma ku Xwedê Teala em bibêjin terk nake, tu carî bicî nayêle, فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. Zulma abdan aheneka leheneka. Abd insan nabhevda zulmedikir. Hatta yudebbiru li ba'dihim min ba'd. Hatta em bibêjin insan bixwe hevdû efû neke, Xwedê Teala tu carî em bê bixwe tedbîra xwe nesîne, li hev nebore, Xwedê Teala tu carî vê zulma hanena efû nake. Ev zulma hane kişan zulmü gelin bawermenda? Ev zulma abd li abdê dike, çi insan li insana dike, insan hev dikuje. Li hevdû zulmê dike, li hev dixîn, işkence dike, tadedarî dike, lêdanê dike, tecavüzê namusa insana dike, tecavüze erdê xelkê dike, malê xelkê dixwe, malê xelkê bi enwaê em bivê dek û dolab û fêlbaziya dixwe. Terî diziye dike, em bibêjin derfetên imkanê dewletê tenê ji bo berjeyandiyê xwe em bê bikartînin, qanûn û nîzamê, qanûn û sîstemê em bê jî puç û betar ji bo berjeyandiyê xwe derdixe, ku tîne qanûnê her wekê em bê mafê min bi riya qanûnê jî bidigire. Qanûneka nerast, qanûneka em bivê çewt, qanûneka şaş, qanûneka têda zulm heye, em bê qanûnekê derdixe, li gora wê qanûnê mafê me jî midigire, em bivê xwe û alêgirê xwe divê qanûn we, li were divê em bê meclîsê yan jî em bê parlamentoyê divê qanûn derxistî. Lê qanûn ne qanûnekî em bivê têda edalet heye. Qanûna ku li ser zulmê derkete. Yani em behsa dek û dolabê ku çawa mirov dikare malê xelkê jê bigire. Xelkê dikuje, xwîna xelkê dirîjîne, erdê xelkê jê digire, zimanê xelkê inkar dike, hebûna xelkê inkar dike. Em bê temamê imkanên dewletê, imkanê sîstemê tem ji bo berjeyandî xwe bikartîne. Em bê tecawüzê namusa xelkê dike. Ev dikare şexs be, ev dikare em bê desthilatdar be, ev dikare şah be, ev dikare paşa be. Ev enwaê zulmê hatta Rebbê alemê divê hûn ji hevdû neborin, em bibêjin Xwedê Teala tu carî terka viya nake. Xwedê Teala vê hesabê hane dipirse. Eğer insanekî derket televizyonê li min zulm kir, îftira bi serê min, sûyê min, destê wî dirêje, di mehkemê de zulm kir, mehkeme di destê wî de em bivê temamê bê sîstema parêzvaniyê a dadweriyê ki destê wan daye, çawa bixwase wisa dike, ew însanê ku bê ku me heq kiribe, sib awakî siyasî, bi awakî civakî, bi awakî ekonomî em bivê zulmê me bike, ev cure zulma hanena tu carî Xwedê Teala efû nake. Hatta insan bi xwe lêborîn nabire. Yani
کس خو نخابینم توبه ور راحت ننکو هما از هرم لدرکبم وک دست هلاداره کی وک شاه پاشا کی همو انواع ظلم الملت خو بکم لکسی بن دست خدا بکم هنکا ام به تروریست اعلام بکم هنکا جی حزب بکم درفت دولتی بدم هنکا جی محروم بکم از بخوا دست مدنا و رونو هنگف داب ملجی فقیر و بلنگاز ببم پاشه بی ولا از ایدی داویا عمري خو يا ربي متوبه كرتو معفوك توبه كي ور تني دبي تو تشوا لاوا ملتا دراجهاندن دا د تلفزيون دا دوشان دا تشوا خلق به شخصیت کری تشوا خلق ام بویژن او پیس کری تشوا افترات سی خلقی تشوا مال خلقی به قانونی خوری تشوا قانون قدر ختی جبو کو مال خلقی جو برجندی خواب کار به تشوا کری دبی تو درک هم بر ملت وانا یک خلقی را به گلی انسانا من فلان وقت قانون دخل به حق حقی بو من فلان وقت ظلم نکرد من فلان وقت امکان دولت کرانه یعنی همو تشتی گوته بالناوی دست هلاداری کری ده تو درک بیاج انسان را ببیجو کو خود تعالی تعفو بکه آن نه خود تعالی تجاری کسی وها عفو ناکه خود تعالی دویجه ده بالا خوده دوی سوره مایده آیت پیجویه که دویجه این الله لا يهدي القوم الظالمين خود تعالی قوم ظالم ناین هدایتی یعنی چه ناین سریع راست کسی کو zulmê bike divê dünya hanê pêşa xwe nabîne ekonomî têk tere siyasî têk tere em bibêjin civakî pêk tere exlaqî têk tere perîşan dibe lewra xwe hem jî li axiretê xwedê teala wana heta tobe neke heta millet malê kuşxeltî girtî ve neyerîne heta behsa zulma xwe neke û îmanê nêne û ew neke xwedê teala tu carî wan derbas nabe لي حتى خذ حقي ويجي نفرس التجاري أمري درباز نادوي أم وحلال بكت أو كسيكو هو ظلم كدوي أم وحلال بكت وقت ملت أم وحلال بكت تو شابه تو پاشابه تو وزير به تو گزير به تو سروكي بلديه به تو سروكي باجاره كي به تو آغا به تو گند به تو گندي به تو مختار به تو مله به كوا كسيكو تل ظلم كري به تو هر حلالي جو بخوازه توبه ور تري بدزيناي كرني خود تعالی سوره انعام دا دویجی انه لا يفلح الظالمون او ظالما ناگینن آزادیه وان خلاص ناکن yani نای خلاص کنه ظالم her وسا خود تعالی دو سوره غافر دا دویجی يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار خود تعالی سوره غافر دا دویجی يوم او رجاكم لا ينفع الظالمين معذرتهم روجا قيامتي او روجا كوكو ظالم نكر عذري خوا بخوازه نكر بفيجي ولا مسبو فلان ساده بيورك مجبو ماينا دولتي مجبو ماينا دسلاداريا خوا مجبو ماينا سيستم خوا نزانم چه تو دوي ظلمي نك چه دوي كيفاويه دوي تو ظلمي نك ولا هم لعنته جوارا لعنت خدا تعالى هي خدا تعالى لعنت اليهودية آني هاتي سبب كفرون لدروين آني لسبب كفرون ولظالم آني هاتي لأهل كتاب آني هاتي ولهم سوء الدار وجوارا جي هري بيس جي هري جمار ام بوي جهنم جي هري بيس جوارا بيجا قالي مسلمانا دوي انبياء باش بزانه بنكو تو چد و كيفات ابن yani mekamete türlü, poste türlü, amirtiyete, memurtiyete, çizvi kefate, deve tu kari tekir, tu bizanı be tu svi hesabı dede Xwedê Teala. Gava tu gava tu ne fikir ku ez hesab dedim Xwedê Teala, tu dikar her tiştî bikir. Li roja kıyametê wê hesabê te gelekî giran be. Xwedê Teala divê wela terkenu ilellezîne zalemû fetemessekumûn nâr dibêje. Divê hûn sürî hûd da dibêje. Divê hûn divê meildariya kesê zalim neke wê agir bûye bigire. Bêje mixabin Müslümanê me îro gava behsa zulmê tê kirinê bi hemû enwaî bi tehemû hebûna xwe bi hemû imkanê xwe gel zalima cî digire
gel zalimay dibe es qolan lesi xanaxım qolan ya haram va meleye va haciye va sofiye va tarikat kesi tarikat edayı rüye haberdayı lugora sünneta peygamber aleyhisselam dibece tamam fiyle alevi dice sünneta peygamber khurafa bid'ayye tefhem kir meri katile merad kuji billesibe jibo hatiri puti modern Müslümanları nabi devlete nabi ale nabi kanune nabi sinore tefhem kir vanaj va puti modern jibo hatiri via halki beri kuji aji kesi ku be mahaqi tahaqi mukhari الحقيقة خدي درك وان بومبادك وان دكوجي وان تالاندك ملاجي لجام شيخ جي لجام جي دقرة تجاري لبان آيات بحث zulmê nafıkır. Bu xwal gel zalima sekini. Eğer em bu Müslüman li hember zalima ne sekini, jwara zulma wan nebêje em müstehaqî azabı. İro kesi ku günah dike ji Müslümanan, kesi ku di dünyada günah dike, roşlat navîn devletê ku xelkê wan Müslüman em bivê zulm al welatê metê kirine belkî li Afrika û belkî li hinek ciyan nayê kirine. Tevfik belkî li Asya dur nayê kirine. Li welatê me pir zulm tê kirine. Em bi welatê ku xelkê wan Müslüman. Xwedê Teala rezîl û riswa kirine. Yani Xwedê Teala di vê dünyada wan rezîl dike. Ve lehum khizyun fil hayatî dünya. Ji wan re em bivê rezîliya di hayata dünyayê de çi ew jî kadir qada navnetewî da rola Müslümanan rola devletê Müslüman qada navnetewî da çend pera dike tu rolekî wan heye tu qedrekî wan heye tu qîmetekî wan te tesliyetekî wan heye tu ney lewra bixwe zalimin li milletê xwe zulmê dikin li kesê muxalifê xwe zulmê dikin li kesê em bivê wek we nafirkin zulmê dikin temamê heq û hiqûqê ji xwe re dixwazin lê hember xwe qedexe dikin heram dikin ji wan re qanûn em bivê adete ji ê muxalifê wan re jî em bivêje ibret û em bivê qedexe û em bivêje ibret û navê çi dibêjin jê re kelimeke gotinê ji bîra min çû û ji wan re jî qebhete bêje divê kesê ku hûn ji şew paşa hez dikin hûn gal partiya da be gal gel serok û serwera be divê hûn gava şayê we paşayê we zulm kir li wer nesekin ji bo xatirê mayîna partiya we ji bo xatirê mayîna sîstema we ji bo xatirê mayîna nizanim bercewendî we divê hûn çavê xwe zulmê re negirin hûn çavê xwe ji zordariya re negirin hûn hinde jê zulmê derkeve ji serok û serwerê xwe re bibêjin eva zulm e eva nerastî ye eva bêqanûnî ye nave şah û paşa li hember milletê xwe kîndar be hinek terefekî milletê xwe bi kîndar terefan te bigere eva nave nave şah û paşayê Müslümana kîndar be nave mirov bi kîndarî bi însanan re te bigere ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى نابهن تجمع خوي بك تدرك ماذا بعدالتي بك تجمع ملتك خوي بك تدرك ملتك بعدالتي بك جبو خاطركو دوي ملت سروكو سرور دكتي بارتو ريزان دكتي جبوكو نوقت تفكر تو سالا وند حبسا بخوان زندان بخه جبي قانوني بي نظامي ام بي تبخوا حمو بيسيا دك تبخوا حمو جماديا دك بقانوني دك ظلمي دك ام بي adalet jibot mekanizma adalet jibot zulm û zordariya te nakeve icraate naxavete lê ji bo ku min gotinê gotî ew gotina jî ne ku em bivê min neheqî kirî yan jî milite heqaret kirî yan jî bêqanûnî kirî min mafê xwe parastî tu wê maf parastina min li dijî xwe hesab dike tu min dide makê bi salan ceza didime eva zulmeka mezin e eva şew paşa dunyada tim zulm kirine gelî Müslümanan taraftarı zulmê nebe li cem zaliman nesekin bi xwe nexapînin bi mena mayîna devletê bi mena çûyîna sînor bi mena em bivê azan tê ew kinê bi mena nemana qanûnê bi van tiştê wa pûç û beredê nexapin û li cem zalima cê xwe negirin roja qiyametê wellayê hûn nikare hesabê xwe bide Xwedê Teala heta carek din bîm di xêr û xweşê da. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve